Omenil sem, da imamo pač določene fizične limitacije, ko cosplayamo. Ne? Je to nekaj, kar razmišljate pri izbiri cosplaya ali pač samo izberete nekaj, kar vam je všeč preprosto? Odvisno še vedno. Okay. Realistically enough, jaz tega ne gledam. Jaz imam tak mentality, da če mi je všeč, I'll make it work. In celo lani, super primer, Gaiden iz Genshin Impacta. Sem se odločil, da hočem jo cosplayati. In premali korzet, ko je bil za mene. To je bilo 2 let nazaj, drugače 2021. Okay, my bad. Time flies by very quickly. It's Moram an abstract reči, concept. da Dario naredi very convincing female. Cosplay the best. We will not be showing photos. Ne bomo. Prosim, Ljuba, ne. Don't. Najti vse. Don't. In jaz ne priporočam, da folk ima ta mentality, ampak za meni je no pain, no gain. In sem ta korzet roko for the entire day to the point, dokler nisem dobil hude friction burne. Mehuri so se mu zadnje naredili. Horrendously painful, ampak sem šel skozi tega, slike sem dobil, posnetke smo naredili. And I was happy about it. Pa tudi, jaz nisem nek akrobat. Okay. I'm not a gymnast, ampak ko gledaš moj uzuj cosplay, you would think, that was a lot of trial and error. Jaz sem bil pri meni v dvorišču cel dan doing flips and stuff, pa tako, kaj bi lahko naredil, oh my god. Tako da, physical limitations, fajn je, da se zavedaš, kar zmoreš, fajn je, da se malo pušaš, da daš vse od sebi, kar lahko. Ni pa fajn delati to, kaj jaz delam, pa za nalašč si škode delati. Because that's not recommended. Ampak, če imaš ta passion za cosplay, če res ti veliko pomeni, če res si tako, jaz hočem ta lik postati, I want this to be me, it's worth it. Glej, jaz te razumem. Jaz sem tu 5 številk manjše šuhe noso, adijo noga. Exactly. Pač, na koncu dneva, ko se vidiš v ogledalo, pa si tako, holy shit, this is me now, si tako, okay, worth it, In ne bi kaj drugače naredil, actually, I do it again, and I will. Tako, ne, tu šlatat mikrofon. Sorry. Marko. I mean, I like my mic very, very much. Not so touchy, come on.